5000 pul onu tarqatib berdingizler. Ondan keyin ikinci partiyasiga 59.000 pul 59.000 pulni berdingizler, onu bölüp aldık. Bardıq onu böyle mına oturganlar bardıq bölüp aldık. Jana keyingisi akırkı jardamыңыз 8.700 pul berdingizler, onu dagы tarqatып aldık. Har birini tarqatып aldık, bölüp aldık, bölüştürüp Mana aldık. akçalarımız. Jana pul sunуп kelganingizlarga bardıq Toshkentlik ellerге cho'ng rozichilik bildiramiz. Jana sizlarga bizda shunday qo'l yordam berganingizlar uchun rahmat. Chin dildan rahmatimizni bildiramiz. Jana sizlar bizga bergan yordamingizlar yordamimiz sizlarga Alloh bersin. Uyingizlar bilan tinchlik hayotda endi o'ylasangiz maqsadingizdan berib Xudo maqsadlaringizni va yaxshilikni Aka keling aytib yashayveringizlar. Rahmat Allah. Rahmat Allah. Aka Damladan dua. dua berip qo'ying. Shu Toshkent odamlarga bizga yordam bergan uchun sizga shu odamlarga dua berip qo'ying. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Toshkentlik tuğanlar sizlerin barınızlardan Allah razı olsun. Yüreğinizlerin tüpküründe kanday жақсы ойларыңыздар, тілектеріңіздер, мақсатыңыздар, ниетіңіздер, арзуыңыздар болса жеткізсін. Алла Тағалам сіздерді асманнан жерден келген бәләләрден, апаттардан, орысыз-қорлардан, қырсықтардан, жаман көз, жаман сөздерден, суық көз, суық сөздерден, жаман пікірлі инсандардың жамандығынан, шайтандардың, жиндердің жамандығынан, күндізі күндін, түндесі түндін жамандығынан. Негізелі барлық жамандықтардан өзі асырап, өзі сақтап, өзі қолдап, өзі қорғап жүрсін. İşlerinizге игілік, тапқан-тұтқандарыңызға қарап, береке үйлеріңіздер Аллах табарaka taala құт берекелерін жадырып қойсын. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqi Muhammadin wa ala alihi. Oy rahmat. Allah razı Başka olsun. meseleniz yok inşallah.